Okay, ek gaan gou vinnig net 'n voice-over doen want die eerste recording se klank het nie gewerk nie. Maar hallo graad 10 se skryf môre wiskunde. Ek hoop julle is goed voorberei en dat julle lekker rustig gaan slaap vanaand reg. Net so gou vinnig oor 'n kort videoetjie maar net oor dit wat ons vandag in die klas behandel het in ekstra klas. Ons het na die volgende vraag gekyk. Welcome grade 10s. I know that you are writing tomorrow, and just to give you an idea of what we did in class today, in extra class, we have a few questions here. You might see me just erasing a few things I want to write as I explain. But yeah, this is the first question. It's just about functions. I know that we've done plenty of algebra equations, algebraic fractions, exponents. So today's lesson will just focus a little bit more on functions. I know that's something that most of you might feel a little bit unsure about still. Anyway, let's get started. So given the following function, I want to remind you that f of x simply means that we have a function in terms of x. Dit is maar net om die grafiek 'n naam te gee. Jy kry g of x, h of x. Daar is 26 letters van die alfabet. Jy kies een waarvan jy hou. Hulle het dan vir f gekies. Dit is my ouer gewoonte. Reg, dan sê hulle vir jou bepaal die y-afsnit, the y-intercept, that is where x is equal to 0. So the moment you substitute x for 0, we know that -1 will be the y-intercept. So we can write that in coordinate form. In fact, we expect you to write this in coordinate form. Ons verwag van jou om dit in koördinaatvorm te skryf, asseblief. En dan die vraag is bietjie foutief, want by 10.2 moet daar eintlik staan bepaal die x-afsnitte. Daar sal meer as 1 wees. En dit sal altyd wees waar jou y-waarde gelyk is aan 0. So your x-intercepts in English, that will be where y is equal to 0. We know this from grade 9. So jy gaan stel dan maar net vir 0 in y se plek. So dan gaan julle sê, waar is y? Ek sien nie vir y nie, onthou maar net, dit is 'n notasie, dit is 'n skryfwyse. F van x en y beteken eintlik maar dieselfde ding. So dis y is dan gelyk aan x kwadraat minus 1. It's the same thing. Then when you substitute y for 0, we have 0 on the left-hand side. We factorize, we get 2 values. Hulle is vir ons aangedui in pers. The values are indicated in purple. And then we said in extra class, we said, well, is this an upward-facing parabola? So is it a smiley face or is it a frowny face? And we then established this is most definitely a smiley face parabola. Dit is 'n glimlag gesiggie parabool. Hy is konkaaf opwaarts of konkaaf na bo. Hoekom? Want jou a-waarde is positief. Juffrou, daar's nie 'n a nie. Ja, daar is. Daar's 'n denkbeeldige 1. There's an invisible positive 1 in front of x squared. That just means a is positive, so that means your parabola is upward facing. Okay, en as jy dan jou x-afsnitte, 2 x-afsnitte en jou y-afsnit sou gaan plot op 'n vlak, dan sou jy sien dat jou parabool kyk op. Once you go and plot your y-intercept and your x-intercepts, your y-intercept is in pink. Dit is verkeerd, met -1 wees. Jammer julle. Sorry, it should be -1. Whoops, -1. Okay. You will note that hierso's jou -1. Oeps, ag nee man. Okay, daar is -1. Is jou y-afsnit en dan jou 2 x-afsnitte, your 2 x-intercepts is -1 and 1. And Bob's your uncle, we have a parabola. Daar is jou parabool geskets en dit lyk pragtig. As jy wil, kan jy nou vir x aandui, y aandui en dan ook jou jou oorsprong, your origin. So that your origin is the point 0, 0, and that is where the 2 axes intersect. Axes, jou 2 asse sny daar. Dan vra hulle vir jou bepaal die draaipunt. Nou, in die ekstra klas vandag het ek gesê, dis eintlik maar meer 'n graad 10 vraag. Graad 11 vraag, so in grade 11 we will ask you to determine the turning point. Then it moves to the left or to the right. In grade 10 we don't really focus on that, however we are here, so we might as well. Your turning point would be the pink point. Jou draaipunt sal die pink punt wees. Jou draaipunt sal dan ook jou y-afsnit wees. So y-afsnit en draaipunt presies dieselfde ding.
En dan sê hulle skets die grafiek, ek het dit nou gelukkig klaar gedoen, en dan die definisieversameling. So ons het hier gepraat oor jou definisieversameling, your domain, and in grade 10, 11, and 12, mostly, your domain will always be x element of real numbers. So, dit beteken maar net, x kan eintlik maar enige getal wees. It's not like we have a restriction on x. So, the XER, x element van reële getalle, dit sê maar net vir ons, x kan enige waarde wees. Het is nie asof jy 'n waarde hier kan invoeg, waar jou sakrekenaar vir jou math error gaan gee nie. So the moment you were to substitute a value for x that gives you a math error, that would imply that there might be an asymptote or a value for x where your function is not defined. Maar ons funksie, ek bedoel, ons kan negatiewe x-waardes, positiewe x-waardes, x gelyk aan 0, gaan stel in x se plek en daar gaan altyd 'n waarde van y wees. So daar is nie 'n beperking nie, maar wat wel belangrik is, en ek sien dit nie op hierdie vraag nie, is jou waardeversameling, your range. So when we talk about the range, en ek is nog steeds by 10.5, ek het eintlik maar hierdie vraag ingevoeg, dit was nie daar nie. It's an extra question that was not originally part of this. And then I said, listen, yeah, y can be almost any value, but we would look at y values greater or equal to -1. Nou, hoekom sê ek y is groter of gelyk aan -1? Want as jy nou hier onder staan op jou y-as, en jy kyk links en jy kyk regs, dan sien jy maar daar is nie 'n parabool aan jou linkerkant of jou regterkant nie. As jy opbeweeg en jy kyk links of jy kyk regs, dan sien jy die parabool het nog steeds nie tevoorskyn gekom nie, jy sien nog niks nie. In die extra klas het ek gesê, it is as if we are flying in an aeroplane, we are not the pilot, we do not sit in the cockpit in front of the aeroplane looking ahead, we can only sit in economy or business class, you look to your left, you look to your right, you don't see the function. So at what point in time do we actually start seeing the parabola? Well, the pilot might tell you, ladies and gentlemen, we have reached the point where we are entering the parabola, die gebied waar die parabool gesien word. So when the pilot might observe the parabola at -1, when y is equal to -1, but only once you go ahead and you go upwards, you as a passenger, when you look to your left and look to your right, you start seeing that parabola, okay? En soos wat die vliegtuig opvlieg, if an aeroplane is going upwards, die van julle wat nou daar was vandag, sonder weet waarvan ek praat, we look to the left, we look to the right, we will always see the parabola. Now, obviously, I haven't drawn the parabola to infinity and beyond, due to space constraints. Ek bedoel, hierdie papier is net so groot, maar we never saw the parabola below -1 as a y value. We only started seeing the parabola once we reach -1 and go upwards. So die oomblik as jou y-waarde -1 bereik, dis jou pink draaipunt, of boontoe beweeg groter as -1 is, dan sien ons die funksie. Where do we see the function? Only when y is greater or equal to -1. Ag, en daar was dan nou 'n paar lekker vragies. Een van hulle was, skryf neer die waardes van x vir f van x kleiner is as 0. So we need to write down the values of x for which our function, our parabola, is smaller than 0. So lucky for us, I have this here. And I said, well, suppose that your function, ek het nou die funksie gaan oorteken, maar die vraag is, waar is f van x kleiner as 0? Eintlik beteken dit maar net, waar is y kleiner as 0? Waar is jou parabool se y-waardes onder die grond? And I specifically said it's like comparing potatoes and mealies, corn, because potatoes grow underneath the ground. So as ek wat Anja is, nou so stap op hierdie grond, en jou x-as is die grond, en ek wil weet, waar is die y-waardes kleiner as 0? Waar is y onder die grond? Nee? Dan sou dit wees, wanneer my x-waardes tussen -1 en 1 is. So we walk from left, well, we read from left to right. So suppose that we walk from left to right. You're walking on your x-axis and you're thinking, well, at what point in time would I walk
on potatoes. Okay, hier stap ek, daar stap Anja, kyk al. Ek stap van links na regs. Waar is die funksie, die parabol onder die grond? Waar is y kleiner as 0? Waar lê hy onder die grond? En dit sal wees tussen die twee x-afsnitte. So your function, your parabola, would be smaller than 0. In other words, the y values would be smaller than 0. It would be negative below the ground when x is between -1 and 1. En toe doen ek nou 'n ander voorbeeld en ek sê, want die vraag het toe opgereik, juffrou, gaan dit altyd so wees, tussen die twee x-afsnitte? En toe sê ek, nee. Because what would happen if we look at the following function? Ek het nie eers hierso enige funksie neergeskryf nie. Hier is nou 'n gemors, het ek het net geuitvee. Hold on. Toe sê ek, maar wat as ons nou 'n ander parabool sou teken? What if we draw a different parabola with different intercepts, ander x-afsnitte vir die wis en die onwis? Suppose this is -3 and this is 3, daar is twee waardes. Nou, waar sal dit nou gebeur? Ek bedoel, suppose this is g of x, dit is jou g-funksie. Where would it be true that your y value is below the ground? So as Anja, dis nou ek, vir die van julle wat wonder, sou stap van links na regs op die grond, dan stap ek op aardappels. I'm walking on the potatoes. I'm walking on produce that grows below the ground, x kleiner as 0, y kleiner as 0, onder die grond, for all values to the left of -3. But the moment I proceed to walk between -3 and 3, die oomblik as ek tussen -3 en 3 sou beweeg van hierdie funksie op die x-as, dan kyk ek boontoe, dan sien ek, hier is my funksie, hier bokant my. So vir die blou gedeelte sê ons y is groter as 0. I'm not interested in greater than 0 because the question reads, for which values of x is y smaller than 0? Wat die waardes van x is y onder die grond, kleiner as 0. Dit is nie vir die blou gedeelte nie. Nou gaan ek aan, ek stap, dan sien ek, oh, I'm walking on produce again. Daar's die potatoes. The graph is below the ground, y is smaller than 0. So in this case, x is like, for which values of x would the pink part be true? It's either going to be for x smaller than -3 or bigger than 3. Twee verskillende waardes. Jy kyk links na van -3 of regs van 3. So net om te bevestig, die vraag het gesê vir watter waardes van x is hierdie funksie kleiner as 0, g kleiner as 0, en dit sal wees tussen, nie tussen nie, vir x waardes kleiner as -3 of vir x waardes groter as 3. Ok, en toe vra iemand vir my, juffrou, wat van die blou gedeelte, hoe sou ons dit skryf? Al eerstens die vraag sal heeltemal anders lyk. Vraag sal sê vir watter waardes van x is g van x groter as 0, en dan sal dit wees tussen -3 en 3. So for the blue part, the question might read, ma'am, the question in your paper might read, for which values of x will it be true that g of x is greater than 0? So where would it be true that we have y values greater than 0 positive y values? And that would be between -3 and 3. Okay. Pause, rewind of speel op halfspoed as dit nodig is. Toe was hier 'n paar faktoriseer vragies. Ag, dit is maar net stock standard, redelik eenvoudig. Ja, ek weet, julle kan nou hier pause en luister, of julle kan gou saam met my dit doen. By die eerste vragie, jy gaan altyd vir jouself vra, what do we do first? And we would always take out a common factor first. Ons gaan altyd eers 'n gemeene faktor uithaal. Dit is standaard, en dan sien ons 'n verskil van kwadrate. So now we see a difference of two squares that we factorize accordingly. Daar is video's oor faktorisering, veral graad 9 video's. There are plenty of grade 9 videos about factorization if you feel unsure. En toe, by 1.2, asseblief pause die video, probeer dit eers self as jy regtig wil. Dit is 'n ideale geleentheid vir ons om eintlik maar k-vervanging te doen. This is a very good opportunity for us to do k-substitution. Okay, because I'm seeing higher order exponents, which obviously can be very intimidating, but it doesn't have to be. Dit hoef nie intimiderend te wees nie. So kom ons kyk gou wat hier aangaan.
Jy kan nou sê, kies vir jouself die laagste mag van x. Choose the lowest power of x. In this trinomial, dis 'n 3 term, kies die laagste mag van x om k te wees. So suppose, let x squared equals k, laat x kwadraat gelyk wees aan k, then it must be true that x to the power of 4 is k squared. Nou, hoe het ek by x tot die mag 4 uitgekom? Moet ek gespring? Well, take your x value, of eerder, vat die uitdrukking hierbo, die vergelyking, and square both sides. So if we square both sides, you will see that all of a sudden, x to the power of 4 is equal to k squared. So as jy albei kante sou kwadreer, met die bostaande vergelyking, gaan jy sien x tot die mag 4 is gelyk aan k kwadraat. Cool. Jy is baie welkom om k-vervanging te doen. Jy kan dit ook doen sonder k-vervanging. We can factorize this. It is a normal trinomial. Maar jy kan dit nie so los nie. Want die vraag was nie faktoriseer vir k nie, die vraag was faktoriseer vir x. So nou moet jy terugvervang. Please substitute. We said k is equal to x squared. En dan, ag Anja, dan gaan jy sien, maar jy is in fact nog nie klaar gefaktoriseer nie. Ons het soveel hoop gehad, maar ongelukkig nog nie klaar nie. We have a difference of 2 squares. Ons het die verskil van kwadrate, en jou tweede hakkie, boom, gaan jy weer faktoriseer. Maklik. Ok. Toe doen ons 'n lekker vraag hierso. Ek sal jou aanraai, probeer maar eers om dit self te doen, pause die video, kry vir jou koppie hot chocolate en dan probeer jy weer. Alright, so wat hier gebeur, dit is 'n algebraiese breek. We need to simplify, ons moet vereenvoudig. Ons kan dit doen, hoekom, want jy moet maar net faktoriseer oral en uitkanselleer. Verskil van kwadrate onder die lyn. En x plus 1, x plus 1. Right, ag nee man. Oomlik as jy sien, jy het klaar gefaktoriseer en jy het een term bo, een term onder, dan kanselleer jy uit. The moment you have factorized and you see one term at the top, one term at the bottom, you start cancelling out everything that looks the same top and bottom. Nou as dit die lekker wiskunde is, dan weet ek nie wat is nie. The only thing that remains is highlighted in yellow. Al wat oorbly is dit in geel. Ongelukkig vir ons almal kan jy dit nou nie verder gaan uitkanselleer of vereenvoudig nie, want jy het 2 terme bo die lyn en 2 terme onder die lyn. We cannot simplify this any further because we have 2 terms at the top, 2 terms at the bottom. Jy los hom net so, dis jou finale antwoord. Fantasties. En toe, ag, hierdie is 'n maklike vraag. Ek hoop vir julle part julle voel gemaklik hiermee. As jy ooit enige saamgestelde getalle sien, if you ever see any compound numbers, so a composite number would be, it's the opposite of prime. So saamgestelde getal is die teenoorgestelde van 'n priemgetal. Dan gaan jy jou sakrekenaar uithaal. As jy wil, jy kan dit obviously sonder 'n sakrekenaar doen, maar ek sou intik byvoorbeeld 125 is gelyk aan shift fact. Jou sakrekenaar gaan hom vir jou gee as 5 tot die mag 3. Your calculator will give this to you as 5 to the power of 3. Dit doen jy met al jou saamgestelde getalle. Saamgestelde getalle vir ons almal se kennis, name, is 25 en 125. 5 is a prime number at the bottom, we leave it as is. Maar 25 en 125 gaan prime factoriseer vir my, we prime factorize, and then we use our exponential laws. Jy gaan definitief jou eksponentwette moet gebruik, om daai 3 uit te maal. Ons weet die, 'n mag verhef tot 'n mag beteken jy maal die eksponente. And then if you multiply the exponents, we get the simplified form. Jy kry die volgende vereenvoudigde vorm.
pause die video as jy die mekaar is. En nou is dit net 'n geval van jou eksponentwette het vir jou geleer in graad 8 en in graad 9, dat wanneer jy dit maal met mekaar, twee grondtalle wat dieselfde is, dan beteken dit jy plus die eksponente. Kyk hoe plus ek die boonste eksponente met mekaar. Soortgelyk het ons in graad 8 geleer, dan minus jy die onderste eksponent van die boonste eksponent. So I'm going to subtract the exponent from the bottom, the exponent at the bottom from the exponents at the top. En kyk hoe gebruik ek hakies. Please remember your brackets. Thank you very much. Anders gaan jy vergeet dat daar 'n dubbele negatief is. Okay, we need to distribute the negative into the bracket. Finale antwoord kan jy so los, of jy kan hom dan nou gaan uitmaal op jou sakrekenaar. Okay, is nie baie oor nie, ons is amper klaar. Hierdie was 'n oulike vraagie gewees. Ek wil gou vinnig net hom saam met julle doen. Vir die wat dalk 'n bietjie onseker voel. So, daar is altyd meer as een manier om dit te doen. Ek gaan nou een spesifieke metode gebruik. Dit beteken nie dat dit die enigste korrekte metode is nie. I'm going to use one specific method. It doesn't mean it's the only correct method. I'm going to prime factorize the composite number to start off with. Ek prime faktoriseer die saamgestelde getal en dis maar net my beginpunt. En dan wat ek gaan doen is ek gaan elke grondtaal in die onderkant gaan ek gaan skryf met sy eie eksponent. You don't need to do this. Maar ek hou daarvan dat albei my kinders elkeen 'n chocolate brownie kry. Dat hulle nie 'n chocolate brownie hoef te deel nie. Die 2k kry 'n grondtaal en die 1 kry 'n grondtaal. It's the inverse of the first exponential law that we teach you. Anyway, nonetheless, jy sal opmerk dat jy die 2 en die k kan maal met mekaar. Please do that. You can do this in one step. You don't need to show all these hundreds of steps. It's not necessary. I'm doing it because I'm a math teacher. I love doing this. Goed, nou gaan ons 'n grootste gemeene faktor gaan uithaal. So we will factorize. Okay. As jy faktoriseer, dan sien jy dat jou grootste gemeene faktor is 3 to die mag 2k. Highest common factor 3 to the power of 2k. Nou vra jy wat bly oor van die eerste term die oomblik as ek dit gaan uithaal het. What remains? A very invisible 1 in front of the first term, the 3 to the power of 2k. Daar is 'n ondenkbeeldige of onsigbare 1. 1 maal 3, 2, net ek klaar die gemeene faktor uitgehaal. Wat bly oor van die tweede term? What remains from the second term? Only a 2. Onder die lyn het ons klaar dit mooi gaan opdeel. Nou kan ons gaan almal se gunsteling uitkanselleer, want jy het 1 term bo die lyn, 1 term onder die lyn. Bo die lyn bly daar minus 1 oor, onder die lyn bly daar 3 oor. En dan is ek klaar met hierdie vraagie ook. Laaste enetjie is maar net 'n ongelykheid. Baie lekker vraagie. Wat gaan hierdie, dis nie nodig dat julle dit, ja, okay, kom ons kyk gou. Sal vir x. So ons los op vir x. Altyd 'n goeie idee om maar net wanneer jy so 'n tipe vraag sien, te dink aan die feit dat jou ongelykheidstekens operate eintlik maar op dieselfde manier as 'n is gelyk aan teken. Nie heeltemal nie, maar hier in die begin. So generally speaking, when you start doing calculations, you would treat your inequality signs as if they were just a normal equal sign. Now, obviously things will change at a certain point. So buckle up, I'll let you know when things do change. First things first, we need to isolate x. Ons wil vir x alleen kry, maar ons moet seker maar begin en net van daai 3 ontslaa raak. Let's get rid of that 3 as a denominator. The only way we can do this is by multiplying by 3 everywhere. Links, regs, middel, ons gaan oral gaan maal met daai 3. Hoekom? Want dan gaan ons ontslaa raak van daai breek in die middel. As jy maal met 3, dan gaan jy kry 1 min x bly oor in die middel. 3 maal 3 is 9 en dan minus 4 maal 3 minus 12. All is well. Again, the objective is to get x alone. Die doel gaan wees om vir x alleen te kry, maar x is 'n vriend. En daai vriend is die 1, hy pla vir ons. Let's get rid of the 1. How do we do it? Subtract 1. Everywhere.
minus 1 oral, asseblief, maak seker dat jy dit doen. Links, rechts, middel, en dan sal jy sien, woehoe, minus x is alone at this point in time. Ons is nog nie helemaal waar ons wil wees nie. Ag, ons vorder. Okay, nou, moet julle mooi dink. The moment you either divide by a minus 1 or multiply by a minus 1, omdat as jy maal of deel met 'n negatiewe 1, dan gaan al die tekens verander. So I'm saying divide by minus 1. You can times negative 1, you can decide, no ma'am, I just want to change the signs everywhere, it doesn't really matter. But, my voorstel sal wees deel nou maar oral met minus 1. Why? Because we don't want to solve for minus x, we want to solve for x. Kyk as ek deel met 'n minus 1, dan raak dit x. But the issue now is, the moment you divide times negative 1, all the crocodiles must face the other way. Al jou ongelykheidstekens moet ruil. Hulle moet nou aan die ander kant toe kyk. Can you see that we swapped all the signs? Ons het al die tekens verander. Dit is so belangrik dat julle dit wel onthou. En toe sê ek vir die kinders vandag in ekstra klas, maar boys and girls, we don't read from right to left, we read from left to right. Ons gaan altyd van klein na groot lees. En tussen 13 en minus 8, ek weet nie, call me crazy, maar ek sou sê minus 8 is kleiner as 13. Right? Negative 8 smaller than 13. So the negative 8 belongs there. Okay? But can you remember that the inequality sign has, it should face x in the middle. Die krokodil wil vir x opeet met sy groot mond, hap, hap, hap. En die punt moet na minus 8 toe wys. So be sure to change the signs the moment you write this in ascending order. So from left to right, it should be from small to big. So die oomblik as jy dit skryf in stygende volgorde van klein na groot, maak seker dat die krokodil aan die kant toe kyk asseblief, nee. En dan dieselfde met die 13. It's almost as if we do a mirror image. It's amper soos 'n spieelbeeld. Die 13 is groter as minus 8, hy moet reg staan. En dan gaan sy teken ook saam met hom. So the crocodile is nyam, nyam, nyam. Daar is die krokodil se tande. How do I even draw a crocodile? Waar is sy oë? Okay, that's your crocodile. It's eating the 13. Hy eet die 13. Please be sure to let the crocodile eat the 13. And then last thing would be to say, well, suppose that we had to indicate our answer on a number line. How would we do it? Wel, die minus 8 is nie ingesluit nie. Nou dit in Afrikaans vir julle sê. 13 is ingesluit. So, as die vraag was, illustreer jou antwoord op 'n getallelyn, dan sou ek maar net gesê het, wel 13, minus 8, ek sien die syfers klein na groot, small to big. The minus 8 is not included. Minus 8 is nie ingesluit nie, maar 13 is ingesluit, want daar is 'n ekstra streepie. Okay, daar is baie ander video's met hersiening, sterkte julle, ek hoop julle skryf verskriklik lekker môre. Ja, ek glo dit sal goed gaan. En ja, lekker leer.